Evo, danas je s nama ekipa iz TTM-a Bogo i Pari, pa dobrodošli na Student Day Festival. Još bolje vas našli, kažu. Ovo vam nije prvi put na Student Day Festivalu. Koliko je posebno nastupati u Rijeci? Pa nama je bilo super kad smo bili. Bilo nam je baš dobro. Bilo nam je show, bit će sa show i bit će opet kad se vratimo show. Da, kad se vratimo s novim pismama. A sad za početak, prije nego što prijeđemo na nove pjesme, kako je uopće nastao TTM? A davno je to bilo, neka početna priča je zapravo još iz osnovne škole. Smo uvijek nešto pisuckali, radili i drugačije smo se zvali. Zvali smo se Mislioci, jer smo puno razmišljali i onda smo poslije samo se rebrandali, kao zvučnije zvuči TTM. Ali uglavnom nismo se puno promijenili. Znamo se iz kvarta jer smo susjedi. Nastaje godinama, postepeno je nastao dok nismo jedan podlučili kao zašto ne bi uzeli koju kunu od ovoga. Samo se zabavali. Sad koji eur? Tako nekako. Koja je vaša neka omiljena pjesma za izvoditi na pozornici? Meni je Lagan sam trenutno omiljena, rekao bi. Balkan hit. Balkan hit? Meni je ta Lagan sam jer je od nekih ovih su onako, i onda mi je to. Laganini. Da, malo je opuštajuće, da. A koju glazbu vi inače slušate u slobodno vrijeme? Drugačiju slušam, Drugačiju? ja slušam većinom neki, ja moram reći, etno, džir i neku glazbu iz soundtrackova, iz filmova i igrica. A šta ti slušaš? Punk, rock, metal, neku alternativnu. A ko je, na primjer, neki band možda? Band My Chemical Romance. To je bilo cool kad sam ja mlad. A neki film ili soundtrack? Gladiator. Ali ne, svašta, iz igrica, palici. Kad nešto piše, onda si upaljen, uro vremena, samo muzike, bez riječi. Uglavnom, niko od nas ne sluša ovo što mi radimo. Jesu uspjeti uvijek dogovoriti oko pjesme? Kako izgleda to vaš? Spontano. Sad znam, neka ideja dođe, mislim, prije su sve bile iste, pa nije bilo nešto teško uopće smisli ideju. Ali dođe spontano, nema sad neki dogovor, nije ni potreban. Kao. Napišem tekst, evo ti je dobro, napiše on i samo se nadohvatimo jedan na drugo. Zašto ste za cover od albuma baš izabrali karikature? To nije toliko često sada. Ajde, ispalo je spontano. Pa to je ispalo spontano i na kraju je to ispalo konstantno. Spontano i konstantno. Imali smo sliku jednu što nam je napravila nam je sliku tu zapravo u originalu, da smo tu sliku samo digitalizirali za prvi album i kasnije ostalo kao zašto ne? Sad samo raditi isto, ali... Doslovno ista slika stalno, samo se mijenjaju pozadine i to je to. Imamo još ideja, ima kaubojska, svemirska, tako da imamo za buduće još materijala koliko ćeš. Ne moramo se misliti za to, kužiš. A imate li možda neki dream collab koji biste htjeli ostvariti? Domaćih ili... Može biti domaći i strani. Sluzeri. To ćemo napraviti, ali dream collab baš sa svi na svijetu, ne znam. Sa svi na svijetu? Mogu li biti mrtvi ili samo živi? Može šta god hoćete. Napravio neki sa Frank Sinatrom, da mi on baci na refrenu, a ja bacim vers. TTM feat Prodigy. A sad kad smo kod pjesama, što mislite koja bi bila himna za studente, a da je od TTM-a? Oda Speedu. Ne znam koja bi bila himna za studente. Ne znam, teško pitanje. Nismo baš nešto da smo školski odrađivali. Ne znam. Za studente, pa možda nešto skroz lagan sam. Smuc. Ne znam, stvarno za studente sve naše mogu, jer naše pisma su i nastale kad smo mi bili studenti. Većina. Onda najbolje znate. On nije bio student, ali je bio 3 godina. Ja sam student života, studira se svaki dan. 3 godine studentske, nebitno što nije studirao. Koji trenutak u vašoj karijeri je bio kao idemo mi sad na glazbu ili uspjeli smo, moramo nastaviti dalje?
nakon nemoj me dirat. Nismo tada uspjeli, ali smo tada prvi put vidjeli neki opipljivi feedback od ljudi. I Kad smo napravili ozbiljno. zapravo to. Da nije bilo spontano, nego smo išli ka malo, ajmo sad nešto napraviti konkretno i nakon toga smo morali nešto dalje i ostalo je history. Ali zapravo nije bilo samo do nas, počeli smo tu skupa sa Gršom i to nije bilo... Ona se dosta... Zapravo, ne znam bili li ni počeli da nije bilo njega, on je poticak kada napravimo taj kolektiv i to i onda smo se mi samo navukli dodatno i krenilo je neki nastupi, lova, žene, automobili i tako to. Putovanje u Amerika. I tako, evo, sad smo tu. Dajemo intervju. Sasvim spontano. Spontan intervju, da. Na početku ovog intervjua ste rekli da ima neka nova muzika, pa nam možete možda malo nešto dodati? Radi se već godinu dana i jače sigurno, tako da će biti neki novi. Solo i novi te. I solo radimo isto odvojene projekte, kako slušamo drugačiju muziku, onda imamo neke ideje drugačije koje bi mogli ukomponirati te teme, ali bolje su da radimo svako svoje Ok, lijepo. Ali možda znate di ste za Novu godinu? Puno ne. U afteru. U after. Ja ne znam. To odluči tamo taman 30. ujutro kada dići brete. Tako je najbolje. Osim ako nema neki plan za nešto daleko, a nemam curu, nemam s kime, sad ću jadan ti se. Žene, javite se, znaš ka, Nikola želi negdje za Novu godinu, javite mu se. Da. Evo, hvala vam puno na ovom intervju i vidimo se. A di ćeš ti za Novu? Radit na kućici adventskoj. Eto vidiš, idemo na kućici, eto ga. Novina. To. Hvala vama, vidimo se večeras i to je ovo kad se bude emitiralo, to će već proći, ali bit će dobro. Može, hvala puno.